Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Ada kwartam, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Manong, adda ditan ti agsyuman kadata. Wan nga raw, Masilwan manen ti subsub na. nirduot alakay. Saan ta pagtagtagaryan? Ad-addan no saan ta pagtagaryan? Bayam dita. Pagtagaryak manong. Adda kayo matatang. Dinakman ka sa sarita sa nabandoga. Nakayaw, senyorita. Awan may tulong yung kanyak. Awan pa'y mayawat yung kanyak. Awan serbiyaw. Ha? Kaya talaglamlamot yung muyaw. Nga saan mo't nga iso ti manggad ni mo't nanang? Kurak tumat ang di mo kasasao. Tas sa iro na ita. Anyan iday-daya mo dumiyaw. Kwatatang, adala ang pagsarsaritaan mi kini manong. Pag timugan kayon tupay siyak ti pagsarsaritaan nyo niya. Pagan ano da kayo mo't nga pagsaritaan? Anya sa ko nabikay. Umingar ka mo tan. Kaya't mo, tadusagag tasugam. Nay mo day tatang. Nagalas ti kababali ni tatang puling. Un nga rod, naguyong noon ti mayawat kun kwa na. Naglaing pa asungaong. Anya manen aya ti inaramid na. Tunggal makita na kami, agkuskusilap. Inton kon, agsaw iti makapasakik. Nagdagsan ti dara na kada kami nanang. Liklikan tayo ti Rire, anak ko. Bansagan yu latan. Pakisamaan yu latan, tapno awan Rire. Di yu pala papanawon. Awan matlat income kamang na. Sakit na guyong. Anak, ti pan nakiasawa, kat saan akasitimakan amabalin ayulano na pudot. Iyo ulamot na dya tao. Sawir lay tibiyag. Ala, padasin nyo pa'y apakisamahan, anak. Sige nanang, padasag apakitaan iti naimbag. Ngam no agmirdoot kan agpudot lata, patapwa ko kong. O naydaytan kaka. Ay, apag iso, adda di tatag syuman kada kami. Tatang, ala nyo daytoy nay. Piyala paggatang yumot ay, ti kayat yung agatangan, ne. Malungay na ita. Talo gasot tatang, awatin yun. Ay, nagsaya at kan wala sangkaw. Kasta ka kumakanayaw. Talaga mo ta nagsaya atak tatang? Oy, nagsaya ka talaga. Sige. Tainak man ni Jay Star. Rupat kwarta alakay. Unay daytat kaka. Naragsakpat nila kay Pulay. Un ata tinapalak.
Ha? Anya tintapal mo? Kwarta Ah, manungay tintod mo. Tarlugasot manong. Anya? Nagadaw? Bayam tapagbabainan na, kentap numapnek. O kita nagsingputan. Ay, rupat kwarta alakay. Dayta ti pagalistuan na manong. Iso akanayong nga ikanta iti kwarta tapno na singpet. Anya? Ay, marwamon ano kasta? Tikol langan at itad ko tanong mabukulan na. Unay daytan kaka. Balasan ko nagsingpay. Adaman ibagat. Anya ka di dayta tatang alamyong. Isa anak amang lamlamyaw. Talaga anasingpit ka. Nagpintas ka pa. Nagpupunipunan iti kinasayaat kan kinaimbag. Imbag man tabigbigo mo tatang. Talaga may... Ada ko maibagak. Anya ti bagayo tatang. Ada kwartam. Kunak tupay kat. Tunggal umasidag kayo, may sa ti damdamagan nyo. Apay, naibus yun jentag ko. Si kamot anak. Manumot lang di talugasot ngay. Inton maminsan, tapno agpaot ti itad mo a kwarta, anayam adu aribaw ti itad mo. Anya? Unay madaytan tatang? Naragragsak tayo mo't lang. Ano kasta ti aramidam, anak? Ngayon, masapol ng agbalin tayo anaparabor. Si kala tinaragsak tatang. Kensyak laeng mo tinaparabor. Awan pa serbiyo, akabala. Nabartek kayo mo tatang. Di na ka sa salita, nawan mayawat mo kanyak. Kanusan si panguling ka? Apay ngay akas tati sa om. Nada kwarta ni Bikik ikan nakamat. Tangiwan mo si bakitan. Piwakit mo sa magpaw ka pa maminsan. Magtad ka mangkid na iti kwartam. Amumat ana usartan ti ada kwartak. Awanin Si paten ka no di nakyawatan iti kwarta. Naunay daytan lakay. Kastamlatan nga agnanayon. Ay namanong, no ikak iti kwarta, naggayad ti isem na, uray lamang lislis ti sungo na. No awan maited, uray lamang silwan ti sungo na. Saan mo ngikan? Agbalinak ka no anaparabor kan kwa na kunana. Naglukon na dya tao. Unto pa'y may parabor na kanata. Ammo manong, kayat ko anasingput akanayon kadata, isu alam yung latta. Kahit itad mo, di 2,000 akid kidawan na. Apay kit di nga itad kon, naglaingan ngay. Makapasara lakay. Kasano no awan ton ti may itad mo? Makaamunton na. Ay, da kayo ba't kaya nito yung nakaw? Nasaya at manananda kaya tilaglang. Apay ka di, tatang. Nakaw. Anak kwartayaw. Kunak tupay kat ngagdamag kayo manen. Kat may sa ti damdamagan nyo no masidag kayo. Kunak, anak kwartayaw. Awan tatang. Ore manuditan Inton bigaten tatang. Tadyak pa'y naala ti sweldok. Ipabigat mo pala. Apay, agsweldo ka ay ano bigat, malasang ka. Wen, tatang. Nainayunam to titit mo kanyak wine. Anya? Unay daytan kaka. Nanang, bagbagaan niyo man mat ni tatang. Apay ayamanan. Naitamat lang daw dawatan ni ti kwarta ter aramidan na ka ni Vicky. Kasi matikapsat ka.
Nala, bayam ta kasaritak to. Ibagayo amanggid mo, ta nagdakla na karne. Papalamot kidig. Alabarok, anusan tayon? Tapno, adamot pagbabainan na. No sakti maoma, matapis ka. Ay, saan na anak ko, tapno awan tiriri. Naragragsak mutlaang ano ang kikinaawatan tayo. Maruam nga minang. Imbes nga damornong yading, awanan na. Daw-dawatan na matlatan. Adakwartam. Kanayon na kay baga. Nawan kayat na, naguyang. Ay, unay dayta na kinamirawn. Ha? Tatang, anusan nyo pa'y laeng no addaman no amay tud ko Sana bali, kanayo nakmut amang tud. Alawain, sana parikot na ita. Mano ayati itid mo. Lima gasot laeng tinabati akwartak, tatang. Anya, nagbasitan. Ikang kayong tumanan di kay madanagan. Sige nga ram. Hanggang nayo na mo na itid wakasaw. Ni tatang mat, imbagak lang arudon aday talaang tinabati akwartak. Sige malangan. Basta ikanakin to no may alawas Wen, basta da. O naidaytan kaka. Si kama mo timang tadkin ni tatang manong. Anya aga po. Disnugag to pa iti orela maulantak. Saan ngamin akayat ni nanang tigulo? Wanang dahil mo't alaklakayan ti manggulgulaw. Ala, siyak tulat tangarudon timang tad. Saan mo ngig ikan? Bayam nitan. Masilwan tumanan ti subsub na sumanaun tumanan iti awan patinggana. Bayam lata Saan mo na pagtagaraya na pulos? Maruang matay. Alaman nga rod. Sardengak pa'y langay ikan. Isardeng mon iti agnanayawn. Tapno adamat maornong mo para ti bagbagim. Ay, nagrigat tumat ngamin. Kanya tinarigat. Padasa na timang kibor tayo sa lapay ko dita sa katikayaw. Unay daytan kaka. Lakay. Sardengam meten adaw-dawatan ni Bike. Tapno damot maurnong na para iti bagbagi na. Pakibibiyagam ayang amay. Ay siyempre anak ko day jay. Marigatan mo ta nakanayon latan amang tedken ka. Apay no si kamot timang tedken ko na. Siya, pakawan berday. Anya? Si kalatan ti may mayat? Anya nga rin ay, masapula sursurwendan ti mangtad iti tulaw. Talakay ken bakit tamadtayin. Anya? Apay, pangip-ipanam ka dagiti itid ni Becky ken ka? Makibarbar ka da akmay. Kailangan mo't asaklatan ti palpalibre. Agilibri akmat Anya? Agdawat kay ti anak ko, kalpasan na, pangilibrim laeng, ay naglaing kamutan. Ay ustot ako na analaengak. Tano sa anak analaeng, manila ko ma. Anak ko, talaga nga awan pang binurak, itagsyuman ka na kayo. Binuran tayo ananang. Makamu kayon anak ko. Tanauma akmutan iti kinadakas ti kababalin na. Amuyaw, jak mat kaya tiriri. Amno padas-padasan na lang ti mangkulo, talaga tira akaw. Wanan, narigat mat no panuinuyak. Da kayon nga anak ko tinakakaasin no kasta. Ay, agyamanak ka na lang, tamaawatan na kamay. Kan agyamanak, ta saan yung ay sakit na jalakay. Nilson Barok, at akwarta. Awan, nakainom kayo matatang. Huwag nga raw.
Iso kay kanak man iti kwartam. Awan nga ron. Nagimot kamot na klase ti tao. Da kayo nga datang? Saan kayo nga imot? Saan? Ikanak man nga ron iti kwartam? Apay nga dawatan dak. Nagpuskol mo tentaropa madumawat kanyak. Napuspuskol ti ropa ma? Anya, pagbambanugan mi, dawatam. Oray kumano ang mamati, agipadawat kan tumulong di balay. Agbibiyag ka mo takas labdon. Anya, bibiyag mo ngay. Papis-pisan kan tupay. Paunan ka. Sige, paunan ka. Sige, muna ka. Tapno awan baka basulak. Laglag kamat Nelson. Ano? Dahito yung mat. Ano ikaw? Bakit? Ano man na anak ma? Ano? Sige, ikam iti pagnakman na. Ha? Ikak iti pagnakman na. Ni Nelson ti pangibagbagaak nga ikan na ka iti pagnakmam si kaarupat kwarta. Laglag kamot abakag. Kabilin ka man laangan. Nagkuna kabilin yun ni nanang. Syakman. Apa niya pag tinulungan na kumatay? Pumanaw kan? Wano patayon da ka iti kabel si karupat kwarta. Kasandak. Agtardaran ti sungak. Pumanaw kan Pumanaw aklangan. San yung arunan nga liso na kitalayat siya. Pumanaw akang. Kastoy gayam tur urayam laglag. Agnakem kamo lagayam. Ko, ti sungak. Apay ngay, adi mo tenrimwar iti silegme. Kunak numapan na alaan ng dagiti gargarit na tapumanawan. Ngam nagkulong mutan iti silegme. Urayin tayo rumor ananang. Paman nga rumor, pag tinulungan tamarin ang kabilang. Wan, masapula pumanawan. Saan tasar dengan? Nelson Barak, bakit? Pakawanin na ko ma. Kasendak, di na kong papanaway. Hey, rumor ka kiday. Kumlab ka mo lagaya makaslapag-ong lokaw. Pumanaw kan. Ta bawal ti sa iro dito balay. Agbalbali ba ka? Kasendak, awanan ti papanak. Awan, saan ka patpatyan? Nelson Barak, puno si Bagbagak, agbalbali wakaw, iswa ka sendak. Saan ako na dumawat, Apollo City Kwarta ka na kaya? Saanay? Ikan ka kumakait, tamas siya na kun ka. Munambat saan ka na dumawat si Kwarta? Di saan ka nga ikan? Ay ikan na, ay iti Kwarta. Disnog, kayat mo? Saan? Kasendak ka din. Amom, saan kami akasken ka sa iro? Iso apagbigyan da ka. Angem no agkamali ka pa'y ngagdawat iti kwarta. Akun di mirdoot no awan ti maitad. Luguban da ka. Pagtutulungan da ka. Ditan kagayem tinagpatinggan ti pakasarita na napauluan adda kwartam dito'y programa tayo unay daytan ka. Manipod iti Triple R Productions isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan a napauluan ti kuripot dito'y drama tayo unay daytan ka. Bakit? Anyat masida? Mabisira ko. Adda tinunok nga ikan.
Isu jay nakaluban di talamisaan. Yung kamanganan nalpasa mo ten. Anya? Apa ya di nakinuray? Nagsangot ako mangsida di tinunom nga ikan. Kasano ko mga orayin ka? Mabisinak mo ten, kalpas ti panaglabak. Isu nga imuna akon anangan. Di mo mo't intugot ti kaldero ako nada. Basta kakidi. Hindi nabinta pa yung agasawa. Di mo kaya ti mangan idi no di nakmakasango. Awanan ti adupay asao. Ingka kidi manganan no mabising ka. Agur orayan, jay ikan at tinuno ka si daem. Sige man nga ron. Naku na iti kusina tanay. Mabisin ako. Unay daytan kaka. Balayan. Berdintam jay balasang ko inton sumaruno abigat. Intan to man makipunsyan. Anya. Apay adda kanuhan dada aya abalayan. Imposible ang awan. Intan tao tabareng malanitan man ti buksit ta. Ay, mabai na kabalayan. Awam mo't ibagbagada. Intan tulatan Si kantulatan na balayan. Amok, no kasanot kinakuripot di balasang mo. Katjak mamatay. Nga datihan dada. Unay daytan kaka. Salbag kiniti kastoy abiyag. Ay na, imbarsak mo mo't ng tipinggan nga yan ti sidaan. Salbag ka. Tinuno nga ikan ti pasidam kanyak. Saan mat? Daing mat. Salbag kakide. Bisit ka. Ag pili-pili. Isumo nga rutyada. Di kakamalangan. Papanam ngay nga rod. Inaklagan makipangan kanina nang ko. Marang naimas ti sidara. Unay daytan. Anya. Tinuno adaing tinasang putami di balayo asidam mo law. Wala na. Sa nagburok ti dara kiti asawak. Basta mabisinak kan napanuga kan nagtrabaho. Awanan. Kalpasan na daing lang ti niluto na masida. Ay unay akinak kuripot di asawa maun. Kano nagparti pa di karubayo iti baboy. Ngayon pauraga na. Oh, iso ngayon muraga akmat. Nanang, di na may turun ti umuraga iti karnit baboy, wano karnit baka. Sala makaraman, wano makasida, no siyak ti umuraga, wano adag padaya. Alabay amon. Ingka ni di kusina tagpunok ka man ngagsida iti inuraga ka karni baboy. Ada jay kasirula. Kita ami jaya, nagpunok ka. Wan man nga ron nanang, sige, inak man ang kalong. Nayunay daytan kaka. Anya, kinapungtot na kamaran di asawam. Tatang, pirmi abwatit na pimanaw dito'y balay tatang. Anya, ti saan naman na kinayat ng naramin mo? Nagpupudot gaputa daing tinluto kasidana. Anya, kag napananangarudan. Ijay balay dananang. Ijay kano ang mangal daw. Baring nunay imas kano ti sidada ijay. Napay mo't kami na daing lang, ipasidam ken ko na. Idinto ta ado mo't ti kwartayong gatang yun ti agkakaimas kumamasida. Ay natatang, narigat ti gastador a tao. Awan aasinsuan na. Unangem no, nakaputputlatan ti dakulap mo. Ay, siguradong agkutong kaya mga gasawa. Didak man sir muna nakasta tatang. Bayan nyo, tamapan makipangan, iti ayan ti inana. Kahit di ka mabain, napan manen nakipangan iti inana di asawa. Nanang namut. Apay, ipagarup na laangan, anaimas latan ti sidsida ti inana. Ang mga nupaksiula sa luyot ti sidada. Naimas laki di ta imuragan ni abalayan iti karnet baboy iti nagparti akarubaya. Apay di mo naman na nagpartida.
Saan, tatang? Eh, jak lamamati adi mo na amuan. Alangan adi nagungik di baboy a pinartida. Isa ti ko namkidday. Maalyaw ka nga umuraga. Tadi mo kaya tamaksayan ti ornong yu a kwarta. Unay daytan kaka. Mulaw. Oy, malaman anak, agriing kan. Di ka pa'y agawid aya. Ah. Apa ya? Nya torosan. Nay, ay lumlum na kan jay init. Ah. Tiga. Anya. Apa yang ngurungnya ito lang na rin ingda. Ringan ka kumaitay. Ngam gaputan nakita ka na mas mutiturog mo. Ay ka binaybayan kalatan anaturog. Diya ako na steamer na kitarakin ko. Ay, una yan. Sigurado marabyan ako na mapan mangiwayway ka na kitarakin ko akal din. Nuwang kan. Apa dita? Nalaing kan ang arudan tanay, masipngutan ka na mapanititaltalon. Na imasam tumut unay nga men tinaturog. Inimas ko nga min dyan pasidaya. So, narinig ka anak matan. Hanggang ta adobo, karnet baboy. Di, masak. Ay unay daytan kaka. Piman kamut aya. Kasla ka beklat. Ano mabsog kat nairot titurog na. Ha? Unay matabiklatan na anak. Oh, apay nga takala sumangpot. Ah, kwa? Kaputa agsipngutan itay nakistimara karakiti tarakin kaw. Apay nga rod tamatamta kasla nga lumlumtag. Una deta. Nadlaw na naimas ko tinaturog. Naturog ka nagmalmaluman niya. Ah. Ay. Bakit? Kunak tupay kat. Nagturugam. Diyan tanana nga. Naimas ko tinaturog ta nabsugak anak ipangan. Anyat sindam anak absugam. Adobo karnit baboy. Apay nga rod adinak indawatan. Nya. Nakauraga kamit kuma itay bigat no napan ka imuraga di ta karuba. Jak mo namuan. Sumardan ka man sani. Jak lamamati adi mo na amuan. Kat no karuba lang abay lang ti balay dah. Di imposible hindi mo nanggagi pananggugik ni baboy. No, di mo lang nakita nakiti tao nga nagpartay. Bayam daytan. Uray ta adag padayan tun lawas na. Isunton ti panagsidak iti karne. Anya? Kahit itang araw. Anya tinsaga na si data pangrapyan. Jak pay linuto tamangan numabangles. Anya aya ti si data. Marunggay. Manod? Umay kita. Makauman ti marunggay. Isungarod nga intunwan ka iti sidam nga ikan itay aldaw. Ngem di mo kayat. Kasano amay ayo kag sida. Inito ta nabampanluga ka nagar-arado. Sanak pagsidaan iti intuno adayeng laag. Ano na, ita marunggay manan. Awan pa sagpaunan sa. Sana bali Uray saan anaimas ti sidsidata. Adumot ti kwarta talakay. Oh, dahi ta tilaglagi pam. Tap nagbalin kalataan naragsak. Uray deta. Ano ti kwarta? Awan mo ti makan. Uray deta. Abalayan. Di mo ka di madlaw akas lagkut-kut tong unay di balasang mo. Bunyar na balayan. Isa ano agsarsarita kami. Ibagbagaken ko na kaadwan na lakta timangan. No, lumukmag pa. Kasanungay amado na timangan. Nusan mo't ang naimas ti sidsidada. Pamrayan na mulatan ti marunggay kada balangag nga brawan. Iso nga awan serbina nga dut kwartada. Tanapeklan mo't ako repot. Ay unay dayta.
Ibuking mo lao na yun ti anak ka. Di mo pigpigsaan mo't at imangibaga ako ripot ti anak ka abalayan. Nakababain mo't madamakangag sa balay. Bukanak manlangan ti marunggay amulat ti asawa. Isumagilatan ti pag-alaan na ti sidaan may. Sulatan ti luto na. Bukawag ko na ito tabarang no mapanunot to ni siya na ti gumatang iti na imas asidaan. Nagpaiswa, nasustansya na ti marunggay. Isulatan nga o may kasagpasagpaw na. Already tan. No, awan to na ti pagnatingan na. Ay, sigurado aggatang iti na imas. So apo ka na kaon. Ipuun ka. Tapno saan nagsaringay. Apaman amapukan ka. Inak to makinom. Padasik manmet kay partikan ti asawa. Dusyang, awang babayin mo karuba. Si kalakit di tinangpukan iti marunggay kaw. Gaputa di ka pinadawatan. Idi may ka dumawdawat iti marunggay nga sagpaw mo iti balato nga brawam. Rumor ka dita balayo ta sanguna. Ubur-uburang kan. Ay na, sanig. Sanig, Hustulatan na ka. Saan mo nga uburan ti balay na dusang? Anya ti pagkaskasam. Anya ti nakabasulan na kin ka ta. Uburan mo ti balay na. Hindi ka nga kura. Anya, apa nga? Anya ti baso na ti karumaya. Isuda tinangpukan iti marunggay ko tatang. Anya. Dahil lagi di adusyang tinangpukan iti marunggay ko tatang. Pagkunaan may so tinangpukan. Gaputan na palalo ti luksaw na. Idisan ko pinadawatan iti sukdalan na marunggay ngay laok na iti abrawon na balatong. Naimot nga minan na kinaimot mo. Di mo la pinadawatan na. Kano nagranggas mat no iso ti dumawdawat. Ikisap na. Kalbon na. Imuratan na ti marunggay. Ay unay daytan kaka. Dayta ti makagapo. Adyak impalubos ngagsukdal iti bulong ti marunggay. Di dakdakas itan tinapasamak na napukanan. Ang magura ka. Saan ka ngagpapabasaw no di mo nakita ani dosyang tinangpukan iti marunggayaw. Awanan ti sabali a makarami ti dayta tatang. Isulaeng. Iso parwarik na di adusyang. Tagrinisot kami man. Di na nga taam mo. Nagngina ti bayad ti may sa apuon ti marunggay. Nangingina pa ingam ti daklanwang. Unay daytan. Nalabos man. Ala, agkalma ka na anak ka. Bayam, siya akong timapan iti balayda. Kasaritak. Masapol nga aglinawag kayaw, kan agkinaawatan kayaw. Unay daytan. Nay, mulaw. Apay. Na, agin inom ka mat. Kung nagkatkatawa ka. Nay, agkatukkan sa amutan. Agboyong kan. Sana kang mauyong nanang. Yan, tibag pagayon. Kapay nga ron nagkatkatawa ka ngay ngagmaymay sa. Kapag tamaragsa ka na. So nagkatawa ako. Kanyat pakaragsa kam aya. Unaw, nangabak ka mat itiwiteng. Sa anak ka na nga ba? Sa anak mo't ngagtaytay at iwiteng. Anya nga ron nga iti pakaragsakam tagkatkatawa ka mat. Ti panangpukan ko iti marunggay may. Asa na napuputon ti asawa ka na. Anya, ay salbag ka mat. Apay ngay apinukan mo ti marunggay yaw. Idinto ta kanayo na pagnatnatengan ti asawam dayjay no aglutaw. Dahil tangarog ti rason nga impuon ko na pinukan. Tanauma ako ni ti pasig ang marunggay nga ilutluto na nga ipaspasida kanya. Anya, ay unay daytan kaka. Di mo ammo aya. Ati marunggay ket maysa akasayaatan anateng.
Taadaw, ti maited na a vitamina. Ken isulatin na teng asaan ama ispriyan. Amok, tay ko na kaon. Nauma akon nga agsitsida ti marunggay. Isu apinukan kun Amarang gumatang mutem ti asawa karagit ag kakaimas asidaag. O naydaytan kaka. Nagbayag mutan ni tatang anapan nakisarita iti salit ado siyang. Ay, agsaang kami laang idumudum ko talaga. Siya na yung anak ka. Ha? Kumusta tinapanan nyo dito balay dado siyang tatang? Nagbayag kayo mag? Gapaw, taimpag sa amin kanyak ni Dosang ti sakit tinakam na ka. Na? Salbag naktan? Isupay tag sakit tinakam na. Idinto tayo sa tinakabasol kanyak. Awan basol ni Dosang kan ka anak. Sika tinakabasol kan ko anak. Anya? Siya mutan ti mabalittag na dabasol na. Idinto ta nakalawlawag ani dusyang tinakabasol. Gapu iti panangpukan na iti marunggay ko. Saan nga iso tinangpukan iti marunggay mo? Ni, asino nga rod na tatang? Uno nilakay na. Saan latta nga isaw? Asino nga rod tatang? Ti kano asawam? Anya? Ni mulo? Wine. Nakita da nga gasawa, animulaw tinangpukan iti marunggayaw. Gapot na inubur mo di balayda. Mapanda nga gasawa ka ni Kapitan kat ireklamo da ka. Anya? Unay daytan kaka? May barangay akong tatang. Hello, Shaneng. Imawag ka man. Gaputa, kaya't ko adamagan, nuadda dita balayo ti asawak. Adda itay ngampimanawan, takunana asumang putan. Anya, awan pa'y mo dito'y balay. Ay siguro adda pa'y ti dimagasan na. Makasangpot laeng, gumatak. Anya, tapay. Gaputay sugayam tinangpukan iti marunggay ko. Anya? Nukasta? Amo, maun? Wananang, taimbaga ti karuba mi. Isuag gubatok lakit dinimulo, apaman na makasangpot dito balay. Ay, sana balasang ko. Di mo apaan ti asawam, nagsango kayo, kunay nakainom. Anya? Imay na rin ang tatinaginom dito'y balay. Ta maluksaw unay iti kinaimot mo nga asawa na. Unay daytan kaka? Nukasta? Nagbartak gapu kanyak? Ay mabalin akasta. Iso at tinasayaat. Kat agtalaw ka dito'y balayo. Ingka pa'y lagpak ni di balay da balayan. Saan nanang? Sangwak ti salbag anak yo. Oray mangkat agpinatay kami. No iso ti kayat na. Sana ka mabutang nanang. Ay, sana mabalin Awagak ni abalayan. Ta umay kami di ta balayaw. Ta umay kam agripiray. Unay daytan. Ayop ka mulo. Pinukan mo kit din dyan nangin ngina pa'y ngamnuang apag natnatengak amarunggay. Ano ko? Oh, tinaptap mo, tisubsub ko, ayop ka, bagkalan ka man langan. Saan nakabakalan? Ay, batam ditangad ko. Awan ko magkas ko'y nga apa. No sana gapoy ti kinakuripot mo. Tayo ko apinukan ko ti marunggay mo. Mataya ka! Hindi na magkalana. Kuya, Mataya ka! Ayop ka! Ulo! Matayan ti anak kang ibatam.
Agyaman na tatang, tasimangpot kayo. Ay na, napatay na kumano di kasi mangpot. Isinamon to yung asawa manakaw. Tamay turin na kagayam apatayan. Ay, si Kamat, saan mo asugsugan ta anak mo angay sina nati anak ko? Nagawan mo tanakim maun. Ornusan tayo kiditi amin Guyong Kamat. Kaya't kung di makisina ka ni Sianing nanang. Nauma ko niti sobra kinakuripot na. Agkot-kot tong kami. Saan kami mo't na makaraman iti naimas na kanan. Yan. Salbag kamot mo lo. Yamanam kidi ta sa anak gastadura nga sa awam. Balasang ko. Mayati saan agastadura. Ang no nalabas mo't ti kinakuripot mo. Ay kumadimot takas ko na ni mulong asawam, aduman ngagpaiso ti kwartayaw. Ngam di kay makaraman, kadagiti agkakaimas amakan ken masida. Anak kao, na ito yan, di bagbagakan ka inay. Ngamin na banag, do nalabas, kadakas, ti ibo ka na. Nagpaiso nito kunayaw na tang. Saan ko kumamot nabagkal ti anak yung. No, sana sobra ti, kinakuripot na. So, si Kasining, no, kahit mo nabintas tilin lang ta. Masapol balbali ka mo na. So, suruwi mo, nga ukuradan ti dakulap mo. Tadikat nakapit-pit latan nga nanayong. Unmut nga men, kasla kalatay kunada nga boksingiro anak kaput-put. Agkirkiraos ta boksi mon, put-put-putamlatan ta kwartam. Maday, tikasta! Gaputi kinakuripot mo. Matayitan itibisain. Mas dawak! Oh, naidayitan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapolwan, ti kuripot. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Managin ko kuna. Dito'y programa tayo. O naidaitan ka. Apay aya arteng, tasaan ka makapampanaw di tayan titawa. Masursurunak nga ron bakit? Masurong ka kanyak. Apay din masurunak kan ka. Dinungdungo ka onay, masurunak kitdain. Agraraman, kaano pa'y adinungunak langgong. Apay di mo patsay. Ay, isan mo ngayaw awan ti damdamagag. Apay akay kayat mo ti agiyan ditoy ayan titawa. Ado nga min ti mabuya. Ado ti anyatayan. Ay, nagtanto mata mabaya mabastaws. Anya tinang bastusan dagita babae ken ka. Di mo namagain, basta bastos na. Apay nakatanaw kalatan. Adan samot tan-tanawam ditoy. Kita akman? Nagitaman lang, bastos ang babae. Bastos ngay bagbagamat. Sika ati bastos. Alya, awan pa ti binas bastos ko bakay. Bastos ka Tapag-ayat mo abuy-buyaan, dagiti dandanin lamo-lamo babae dita. Adamot pagananay na. Iso na lang ata nagkiteng kan nagkipot launa ya surpan. Kan badaw asa na makuban ti sangaw kan likaw magkita ti tiyan. Dayta, ti bambantayam ditoy ayan titawa. Masuronak nga ron kadakwada. Kaya't ko ida pagsasawan. Ung tak kumaeda ta kasta ti panagbadbado ta. Ong taktarupa. Kay kayat mo kidi isungaro da sang ka makapampanaw dito ayan titawa. Unay daytan kaka. Di sira akong dayto tawa. Kun lansaak tapnusan mo na malukatan pa unay daytan kaka. Nagpudot law na Apa yung nakasira na tamay sa atawa? Inlansan ni Nanang Manong. Anya? Ni apa yung ngayon lansana?
Tapno awan ka nun ti sirsiripon ni tatang ababae. Apay, manirip ni tatang? Uwan ang ata. Iso nga rod alinan saan ni nanang titawa, bambantayan na mo ilatta ka nun. Naglukam. Kasaritak man ni tatang? Kastantumat ti aramid yo tatang. Anya nga ita. Anya nga aramid mo nga magbagam preday. Nalaing kayo kanong agsirip kuna ni nanang. Anya nga agsirip. Makita lang mo't nagtanawak. Apay sirip na jayan. Aguuyong amin di inlayaw. Saan nga roda punaw tatang? Saan na talaga? Nagalas mutan ti pagkitkitaan na kanyak. Talaga nagalas, iti may sa alakay, iti maawagan naman nirip. Naalas tatang, uwan nga raon. May babalaunay ti dayaw kao. Sa payjak na padpadas ti nagsirip iti unos ti panagbiag kao. Ulbod ka mo't arteg. Kano na ipig ka taubo mo di tabatog titawa. Iso nga rod alinan sa akon. Anya? Ado, ti matanawan dita, bailarina. Bailarina? Wan, dagiti man nala babae iti rabi ay. Naidaitan kaka. Manong Artay, awisan ka man. Pag-awisam kanyak bantar, agpasyartang tun rabi. Sa dinaw, iti minuyungan. Anyat sa sawamat, minuyungan niragsak. Anya nga data. Itayan lang itinabanglo sa sabong. Idirit sa maunon nga data. Agin di ka mangarting. Katno favorite mo. Anya? Mapantay di club. Ay, tangiwat mo. Mangingibakay, delikadaw. Sige. Naibagak mo din. Siyak tun tinagasamtap no siguradaw. Tanu siyak timang nagaskin ka. Madlaw ni nanansang. Sige, unbantar. Kakayatak na ita. Anyat pagsarsaritaan nyo dita. Ay, anya jay kunam akakayatam. Kuha, bakit? Anya jay pagsarsaritaan nyo, bantor. Anya ti ibagbaga na daytaw. The chicks na do. Kunak to paikat, babae manan. Langgong kamot bantar. Adaya imbagbaga ka chicks ti kayat ka. Dinanansang tinangibaga ti dayta. At ti kunak na kat chicks. Ti manok. Ti kakayatan ni mangarting. Ayan na, tamanok. Aday ibalaya. Ipasyar ko nito dito. Ipasyar. Wala na. Ipasyar ko ni chicks manok. Ay paraman ko ni Mang Bantor. Para manami ti checks. Wala na. Saan? Babae. Kawitan. Ada ka di chicks yu adwa. Mang biro kami pa ya. Awan ko na. Ulay na itan kaka. Napananjay amayaw. Diya ka muna nang. Saan mo ta nagpakada? Adalang araw dita Awan. No, agsasarita kaya talo itay kada Mang Bantor. Kay sumat. Awan mo timbagbaga na papanan na. Nagkuyog na nga taa kani Mang Bantor. Ay, agalwad jay amayaw. Apay ka din nang. Putdak. Ni, natipot din yaw. Putdak ti karadkad ti amayaw nagloko-loko. Ulay na itan kaka. Nagsaya at dito'y Bantor. Ulak ko ba daw magustuhan? Kapag sana kayo. Minuyungan na dito na banglo asab sabaw. Why? Nagbabanglo na kin naglalapsat sa. Talaga mo. Sa araw na kayat ko ina nga ara-ara ko pa. Say-say ko pa. Okay. Saan ka pa? Awalan di sa pulang mga arting.
Ore, manore na bita dito. Hello. Mabali na tao na. Masapol nga ti kwartam. No problem. Kaya dyan sawin, ti kwartayaw. Ano Nakadunin lang iti nakandaduan abaol. Sure. Baol akinandaduan niya. Di ba kayo ti mangikan daw? Okay. Iti kasta, awan mang takaw. Hello. Kapoy ka mangertay. Masapula sikat ti mangigamit ti kandado ti baol ngayon ti kwartayaw. Hi. Unyag masaw. Alak tuman kan ni bakit tay paduplikit kaw. Pasayatong na itatak no adalat ta kwartam. No kayat mo ti mangalay ti baol. Anda pang ubayan ti chicks. Hulay na itan kaka. Kakayatak Alas 12 iti rabi ngamawan meten ti anak ti Diablo nga arteng. Amuklatan asabali tar aramiden na. Ket dayja abantor ti kanayon akaduana. Siguro insungsung ni Bantor. Agsaga na mo't dayja abantor tatalaga takcharik ida. Diablo dagita tattao. Ops, naging inayad kamot asimrek arteng. Ano? Apay, ada ka hide in sigmaw. What ada ang araw? Asina? Dagiti chicks sila. Dagiti manok kalit sound. Kung bakay, nito naman ako. Ikatangan kantaw. Kaano? Intundom tengti kanitaw. Ulawon na ka di arteng. Di kan tumabalin yung ulawan, bakit? Talab na lab ka. Tildit do aspat. Nagsayatan? Makapa-English gayam? No adda chicks ti tao anya. Wala bakit? Manok akawitan. Ay, upa ko na kuma-checks. Ay, wine. Manok kalit sound. Managin kukuna ka talaga. Ay, unay datan. Bagbagan nyo man ti amayaw. Ngamen dandanin mapuno ti drum. Bilbilangak. Agpulon tulata. Ay, unay datan kaka. Delikado nga rodan, nanang. Iso nga ron ako nakabagbagan niyaw. Tano siya ti mapunuan ay agbabaway ti amayaw. Agbabaway. Bayan nyo, kasaritak ni tatang. Sapay naglaing agartista. Managin kukuna. Ala, bagbagam baring ipangag na ka. Tano saan mangultimon. Unay datan kaka. Yang ay mangarting, mapantan. Babalin ay asaan. Good. Umay kang rudag. Pagluganan tangay. Ala, tricycle ko. Oy, Bantor, ada ka manan. Chicks manan. Wala na. Saan? Anyat pangaw-awisam kini arteng. Saan ko nga mawisan na? Awan mo't pangawisakin ko na. Amangan mo't no si katim mangaw-awis kun pa na arteng. Ay, awan agin inawis ka na kamay. Padasum laeng ti rumwar. Saan kan amakadapaw dito'y balay no rumwar ka? Ay, nabakit ibagak manlangan kan katipon na. Mapanmi kitaan tay lugan ng ilaklako ni Sibiyaw. Nalakati, pangilaklakwan na. Sayang mit ano saan ko amaala. Iso atila pampanunutem mga al-alyakin ka. Kasano nga men? Kat managin kukuna ka? Apad da kwartam? Di kwartatan Total dua tamat ama iranaw. Adan tunlugan ta. Iso nga irwarmon ti kwartata at tinulbe kami ti baol. Darasam.
Naglalapsat mo ng ititiks dito. Uy. Siya. Uy, adukar sa mita. Pili ka iti yawin mo, mga tay. Mayat na ita. Anyayawin ni magbagamay. Kunak man, no kayat mo. Nagkunadyak kayat. Kasanon ni nanandang. Bayam na niya bakbakitan. Panawa kung anong loko-loko. Di awan to nasawam. Joy na man. Anak, lalaki, di tinanak ti babae, anak lapsat. Okay, tato. Go nga rin. Magpilitan iti table kung iyawin mo. Agasem dayta arteng. Nagpatnag, adi kasimbang pet. Ita, malemen sama panunot mun ti agawid. Kasti nga main bakay. Diyak kayatin ti palusot. Isu mabalin mun ti mapan iti den na tinalapsat a babaem. Ada ayamot babae. Awan. Dahil tatijak maramay. Managin kukuna. Saan tan nga ginulaw, tadda nakakita kada kayo. Anay ka, naipit ti ramay ka. Anay ka. Tinulungan kan anangirwar kadagiti lupot mo. Ada amin ang ditarwar. Katjak kayaten a makita dagita alupot, agraman tarupam. Naspakal irog. Saan laan naspak? Mangultimon. Bakit? Madinalti nga angaw mau. Madmadi ati naramid mo. Di mo ka di kayat ti kastoy. Libre kan. Nakawaywayakan amapan kin ni Miss Lapsat. O nagganas. Saan aya? Alaing kan. Darasam. Si Papalubusak nga roda. Di ka pa'y lasambutan ti mapan kin ni Miss Lapsat. Saan bakit? Ay, isara ko lang nagitilopot ko enwar mao. Pangasim. Balaagan ka, arte. Ipanaw mo dagita alupot, wano malmalwon ka, aging gaam maunat ka. Ilauran na itang kaka. Ang ultimo ak ka rin. Nitan papagayam ginagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Managin ko na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Jack Impagaro. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Isiram dagiti tawa. Ta isiram na to. Ay, Naramita ma. Diyan mapaspasamak. Ka bakit? Ay. Tumanaray ka. Akaslad na kabuting ma. Adda tulisan na sumungad. Di ka nagtatagaray. Saan ka ang maawatan? Agulimag kan. Rikay, umayak man. Ay, di mo luklutan di mo sungsungbatan. Anyat mapaspasamak kan kaya. Aguuyong dayta. Amo na nga wanti sumungsumbat ag tuktok pay laeng. Di pay lakap pumanaw. Awan dan sabay. Sayang, manawak malangay. Pimanawa, ni Benay. Dagtagaray ang mga nagsublay. Apay ako na matulisan ni Benay kat saan may. Anya kita saanan. Imbag atawan ni Ricky. No adda ni Ricky, sigurado pinastrek nanda dya tao. Pastrekin na tagayim na may. Ay saan na mabalain? Tulisan da dya bukles. Apay ay at takagurguram ni Benay. Apay di mo madmadlaw. Tunggal umay ditoy, saan na pumanaw? Ag citizen dito yan. Kapilitan na pakanam, sapay nagrawat. Ay, unay datan kaka. Normal na pa kanin tayo ata sa ngailing araw. Ay saan tamarwam.
Mangirarit. Kasta kanayon. Iso tunggal umay. Masapol nga kuber tayo. Ay unay daytan kaka. Apay, palpaltugan da soldada o masapal nga agkubar. Ilamangan tayo. Dagiti tulisan. Apay nga yakas jay mo tinaramid ni Nanang kini Manong Benny. Maamak ka na. Apay killer. Mas daawak Nalabos mo't ni Nanang. Uy nga raw. Di nalabaybay ang titao nga may pumasyar. Noong umay nga minibinay, ang paot dito'y balay. Isaw ti sana kayat ni Nanang Mau. Saan mo't nga aramid iti dakas? No ang paot kano ni tao'y isupay ni kanina ka na mirindaan na. Una yun ni Nanang. Mangan tasa nga ili ka nga rod. Mangan no adamakan. Saan nga imutan? Isumati ko na. Nanda makan, mangan. Nawan makan, pasensya. Kas nilaang, saan kat nga ilimangan. Unay daytan. Ne, si kamot ti masabat ko Manong Benny. Woy, Aling Kristay. Nagkapo ako di balayaw kat awan manan ni Manong Mau. Dakmat maranaan. Bay ang Manong, ibagak to kini Manong ko. Wan man, ta napatag ti bagakan ko na. Wan, Manong Benny, ibagak ti bilin mo. Kaano ka kading umay? Intong Sabadaw, ta madamaak nga gilaklakad. Anya nga itilaklakad mo Manong? Mamwan yun daw, adeng. Tsak pa'y bagbagay ta. Uy, amangan no agkasar kamot tan Manong Benny. San pa'y, awan pa'y urnong. Adamo trabaho? Mas saitiswil daw. Imbag na da kay abroad tadadaw. Dito'y katipay salamutan ti do atao ti mabirukan no labsan tiyag saaw. Ha? Unay daytan kaka? Bilinan kayo Diyak kayat nga agawis-awis kayo ti kumporme dito'y balay. Apay ka di Nanang. Amuyo latan Diyak ammo Nanang. No agawis kayo, natural amangan ken agmeryendada. Natural dayta Nanang. Panagraem ken panagpadagos dayta. Kasta tinasaya at atao. Ay, diyak umanamong iti dayta. Ha? Apay ngay Nanang? Saan la makan ti mairarit no di pa'y danom? Unay daytan Nanang. Gatgatangan tayo ma ti mineral water. No inom nga inom may busa. Ha? Unay daytan kaka. Kano mapanagsiar danom ti pagbuguda. Isupa iti baybayadan. Manumutla ti mausar dangay. Unay kayo muton Nanang. Kinakirmay ken kinaimot ti kasta. Mas daawa man tatang. Saan nyo patpatsyag tinayaw? Saan mo talaga? Sa anak nga umanamong iti kayat ni Nanang. Maday adalaga. Sana kaya tinamarso ti imot a tao. Tayo sa mismo kat nagparabaw. Diyak man amo kini Nanang. No apay kastamot. Saan kayo matakasta ka ni Manong mo kay? Oras siya, jakmat kayat yung paling nga imot. Kay kayat ko ti mangtidangam ti umawat. Agpapada tayo kada Manong tatang. Nila Nanang tinaisal sa lumina kada tayo. Awan saan kayo nga umasinsuno kasta ti kapanunutan yaw? Anya kita saanan. Naman nagparabor ti may sa ataaw. Ada aparaburan ti Diyos.
No iruruman mo tabagay saan nakatulungan ti Diyos. Apay nga may ngiruruman mo tabagay. Panangiruruman no agawat kay ti bisita. Ay, kalukon na ita kapanunutan. Bakit? Apay ang may iruruman kalauna yan no may salang mo na sangail iti awatan. Oray may sa ti nga ilay no kadun mo ti bain ti atao ti kanin na. Mairarit ka mo Ay, unay daytan nakapanunutan. Bakit? Lungay si kanto mati pumasyar ti gayam mo. Ilim maganda ka may. Anya nga tirik na. Apay nga lumanganda ngay kat sa anak mo't ngagpaod. Sa anak mo't ang mangiraret. Kaya't masawan, no pakananda ka, pabainam, ti awais. Ay ka mga anak Amumad lang ayam dayta. Isasi ka ba kay? Saan ka nga gim-imaw? Tamaday na ita nga aramid ti tao. Imbag ta nakita ka ni ti ilay, Ricky. Wanya raw. Ala, umay ka. Lumagas ka na di balay. Makumikom kan sa unay ka na gito yaw. Unaw tako na Ricky. Ngala, ija itong balay ti pag-inistoryan ta. Kanayaw na mapanak di balay yaw. Ngum awan kamay. Adamat asa sikaswag mo na duma. Uray kumano madanon ko dananang kintatang mau. Tunggal mapanak di balayaw. Kanayon may ngawan tao. Sana rumrumor dananang kintatang. Kasta ka day. Apay nga raw ngawan mangikas kasaw. No mapanak di balayaw. Ada siguro raramidan ni nanang Amumatan ti lumakay ken bumakay. Tulang dan. So, saan da ka siguro anangag no mawawag ka? Sa balay? Agidantan ang mapanay balay. Bakit? Sumunga doon dari kay kan binay. Bini ko na. Way, Anya nga ito may narami dun dito. natural nga umay at naggidanda ka ni Ricky nga anak mo nagaway. Langgong mo't da ito arikay. Ilumlumungan inawis nga kidin. Ito lima kan bakit? Ang dadalitan. Kasala. Salbag da ito at tao. Nagawis man ang niti mangiraret. Ay, unay na itang kaka. Ay pasensya kayon at awan ti mamirienda ken masida. Ninanang mo. Apay aday tati bagbagayaw. Saan mo't aday tati napatag? Kan saan aday tati gagara ni Benny? Umayla pumasyar. Angim kasanon, no dapay laeng aging gay ti panangan. Kaya't ko asawa no saan tu pala nagawid. Saan na parikot day tanarang? Parikot ata Ang kwa. merienda mi aginatang ko. Nga, imbis sa meriendaan tayo, adamanan makinagaw. Nanang, di kay agsasaw iti kasta. Ta nasingput day tagayam ko. Nasingput ki di ti mangiraret. Inarang mat. Kas kayla agimot nga niya. Grasya na kita katrumbang nga iranod. Imbis sa makainot tayo, agawis-awis ka. Napatag sakit day, ti pagsarsaritaan nyo ko ni Nanang Maurike. Ay, saan mait? Ang merin natin kideng tadamat insangput ko. Ay na, ang mga ikisak na. Ay, mangilasin akman gayam. Ay, saan na nanang? Magsipidot latan. Kababay naman tikas dyan, nanang. Jay, Dandali na kadlaw ni Benny. mayat ano nakadlaw tapno sa anon nga umay dito. Apay ka di adiyo kayat nga umay dito, nanang. Kano nagado ti pampanangan na, mangiraret. Saan mo ta? Isulak palibre. Saan mait, nanang? Anya kita sa anan, makitkitak ti panpanangan na. Ulita ka, madi ti imot wano amal. Iranod ti adda. Ay saan kanyak, idulain ti adda. Anya? Saan na sa bali ti busugam dita. Uray day tan nanang.
Day prasisan ti papan ko iti Canada, Ricky. Kasta ka day? Mano atawan mo ijay nga? Ang yan akong ijay. Anya? Wal, Ricky. Sayang ti mapanawa matrabaho. Ken sayang mat dagiti gamit mo. Dagiti appliances ken daddo mapay. Saan ang masayang? Tadan to pang tidak. Ah, kasta ka day? Si Kamoy, bakit matartaranta ka kanayaw? Kasta ti tao nga imaw. Tapisig kan tupay mo. Tinaimaw kan managing bubukod ti aramin mo bakit? Diyak kaya tamaksayan ti agpaay ka datayaw. Masapula datayo ti mabsog. Ay unay natin kaka. Kasano lang ay no mga sawan ni Rikay. Mga sawa lata Imo tamtukin din tagbalin tong asawa na. ay dipindi mo't ano garamulyo. Tolbukan ati makan. Ay unay natin. Makan? Itolbek mau. Tapno saan ngay palamot ni Ricky. Nya, ay unay natin bakit? Kitaan nyo man, Jem, imutan nyo at tao nanang. Awanan. Natay ka din ni Bene. Saan? Nagkaradkad. Kasano matay? Nakaradkad at arawat. Nagalas daytang ibalbalikasyon nanang. Ipinpino yumot Adapay pagpinwan ay at irawat. Naimas, ti panpanangan na kunayo Adola amen. Nalabayan yun. Basta, jay ibagbagak. Nga awanan ni Manong Benny. Tanapanan ni abroad. Di kad nagsaya at tapno awanan ti ilam mga arawat. Unay daytan nanang. Nay, apay dagitan Ricky. Aguli mo kailang nanang. Madi Anya tamok ngay, no nangalam dagitang appliances. Nagigiddan mo tantin sangput mo. Appliances nanang. Amok, takit kita nga road. Hinulugam ka di dagita. Apay ngay, pinagigiddan mo. Dagito timbati ni Benny kanya. Nagiti appliances na. Kamulagat mo bakit? Nagdadakail. Mas daawak. Saan na nakaskas daw? No agi parabor tinasaya at ataaw. Pudno nanang. Amin nga appliances ni Benny. Kat imbati na amin ang kanya. Kuwak ka noon. Di ka makatagarin. Kasla ka mo laki nukko ka ng abisukal. Kuwa. Anya, awan may bagam. Tadya tao nga imutam, kat nakaparparabor gayam. Kuwa. No kwenta ti balor tintin na kinirikay. Di pa'y makakikay itinsid-sidir mo akin kinan ni Bene di ti balay. Gusto nga ron mo't dun Tani, dengdenggan mo't ni Ricky ti bagpagam. Kababain. Ay nananang, amok, no kasanuyo nga inlumlumangan ti gayam ko ani Benny. Ita, ison, ti agilibri ka na tayo. Plus, amin nga appliances na. Akas iti ref, washing machine, electric fan, karaoke, kanda dumapay. Siyak ti tinalak na gayam na. Adu pa yan atin, tud na kanyak. Ngam ti inlumlumang yung alamot kan kwa na. Pakawanan ako mabarok. Mababainak pa di namang lagip iti nararamid ko. Kaya't dagitain sangpot ni Rikay asa nga dalusaon nga appliances. Kaasino mo nga iti madi iti day talakay. Nagsaya at launay Dayta kat ti ko na. Alisto kayo nga umawat iti regalo wano mambana gamay tayo. Ngam naputput mo tanti mayaw. Para kadagiti rumbang nga ipayan iti tulaw. Nagkauman tadagulap yaw.
Kasla na kulap tibok siniraw. Eh, jak laim pagaraw lakay. Jak laim pagaraw pa talaga. Anya nga ita. Tano di ka pala makarik na tibain, makuna anapos ti kudil mau. Ay unay daytan lakay. Mababainak lagarudan. Kung nakanawan bain ma'am, just kay. Unay daytan ka. Ala, mula gata mo anaimbag na kita imparabor na kanirikay. Oh, nagpipintas na kita. Mausar mau. Oh, imba tinapayan kanirikay, ti motor, kan tricycle na. Sagpaminsan la makipangan imo tampay. Bir nga sampay itiraway. Alak at husto mo tin alakay. Tamarunaw akon itibain. Huston. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan na Rapauluan. Jak impagaraw. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.